abusiafo ene adofunu mema obibia akaba muni aba ekes kapana nanso minimu edi ehia ewo too much GHS so Ghana wahala jumedie ena ebre asosayede ebesomo na chese Ghana fo binum de o mayo madwen se wo mummu ade mfere ade nsura de ne wasamba o mbeka omfa ho so ye mampanyu abede eche wo ye hwan wasamba nko ade wadwani de omundi because aduane de bia na osere wa ama no by asem ne de wumpo na no wo ho no ma na no nya wa no no wo beje akasa wontua ho bill enko ade ne obeka e de ama obekire wadwen because e wo democracy emu na abaya ne ho akoka chese ye fans ne ye Ghana fo etwa ede ebono ene de yiye ye nuaba ohima wo ye je wohima wo yeje na dientia ama eye Ghana fo anase eye timamufo yi etwade abo abaye yi abusuafo yembonra ensem no emu se de mamunim no yenuaba ohima wo yeje eye obi a woyem eye Angel FM presenter na wono banu ni dwuma nso de wonfa endiago ya de nanso na de wodemu sonko e wo ho eye se wono de aba makeups ya ye etu ye ni achikeka ye ni nton to ya no ye rose yi wo ya fono ho ne yi no wono de wonye bi da se ye wo no ba asase su ye chim ne pa ba ye de enya de se wa ye bi eda ene ni tiri hunsu ne obehunu na se wan twist ene na waja gusu sa ne ja Rastafari no na ne baby won fa boge enye swan na ni nyina mu no so no ene bosses ene ne penifo wo you okay with the dressing the bibia ne outfit na so Ghana fo binu mo se da sa wo boss you okay o so omu nye okay o sa ukunu you okay o sa wanye okay o sa dan yo ye de yen de ye pen ye be kan ade efe ene ebe kanfo enye fe nso ayebeka ene chesa baye hiye live video e wo Facebook ene chesa nkrofo yi start trade bono ene wanim den wanim so obi ataso wanim se nantwi ataso we kana ene atendiden de se bebre se do wanim se Ghana fo enya wo no wo mo horo wo mampanyimpo ya horo no na wo a wo ye FM presenter ene wo krampo do ye nchina na wayirim wo trade bo abaye trade bo no ma wono kwa show na fe na ne wura ho so na wo hwe se de nkrofo yiye ya se wan kasa anase wan tie wo mo ama wo man kan wo ma no ntomo anja de wo mo ye na wan hwa na wo di sum na afri eye ni program a wo ye so anase o de areho eja program ye no so egada abufo gada vemve go no so twitwa bo wo mo bi ke kan adwende kire wo mo se ya den ya wo me mamu me ewo me mamu ananya bia me ba mo fie e de yibo e be je aduane di me ba mo kwan no be sere mo se me sere mo ma me aduane ni no ma ba be gina ha be keka chem se manim den me pe makeup nya minye se e ne wono susu ebufuo aba e ne wono su keka na adwen e de e kire wo mo e wo hono blaste wo mo keka che se do be ka nyina e de kire wo mo se aden memi ti wey Facebook anase adwuma me ya no me boss on ka se ane ohimei mani ma me de ba ye set so no enye okay on complaining ya onya hwe eba ne sen na mumum de mutimi bebe complaining e wo ho adwuma no me nya mfa ma mo me ye e de apesika na e de agu me botom eye mani ma busu enti na me ye adwuma no na se me kunu ye okay se me metina set so nkasa with no makeup abramitiri ho no so se de meya no oye okay na se onkasa na mo ameye show no de entertain mu no mo bo abebe keka mo nsem hunu de ani aden emu ade boso me so mo na mutua meka ana boso me so a me ba wo bia afie ebe obi ebegina obi mpoma achim ebo m kokoko ka che nipa ne se mesra mo mi kunu ama maduane mi kunu ambo makonma enti no mo ma me bibi ndi ana munjan munya kra na enye sa krampo de mo be hunu no wan sha na ade efe ayemotan ene chese wodi ni nyina ekokoko guye na abusuamu mayentie eye ne nsam a wodi etu eja enu. I am proud about my natural looks. I am proud about
about my natural look. I don't apply makeup because my husband and bosses at Angel FM have no problem with me showing up at work with my natural face. So please, if you want your fans, if you want people to wear makeup, not me, please let me be. I am not cheap on points on social media. We no need dia wode eba ye eno na just wonye cheap ete say eye enkrofo a wo mo eba wo mo nkrofo celebrities no mo so dia no ma ye eye makeup gon no mo dia ba me so say efia da funu no no won te say wo mo enti wo no ne dia ene say wo beyi nanim or you okay with a nim dua nyankopon de ama no natural beauty e de nkra wo pena de chan bo kra wo pena de no na nyankopon hu say e fata no a eno nti wo de e ma no enti nya de say wo be hwe ama wo mo aka nanim asem ho bone anaso wo be kan bibi bone bia e de afa ne raw ana ne natural look no e no de same way atu dwetwitwa wo ma da pawie no mo so se da yanso ye baba be yobi anan wona wo ya de na ma ye show no ye yen na wo body ama ye yo na wo de wanim ba we bebet na wa yisu ne ye ka cho say ye wanim kakra bia wo kunu wo mpese obi abepew enu nti na wa ka cho say ye wanim safa tena fi onum na tena hono na kwa adwuma so do be ma bia hu obefro say wo de wo nhye da anya yi wo nkoye na chese wo atwam ko enu nti na wo ye wo sa wo gina hono mo ka sen ani say se wo mpe de ye de ye pe enti ye de ye pe na wo so ye ma ye na abusua mo ma ye nkotie adwenkyerɛ no ebi yenua eye Stella or say tutu ede ode eba ye or say if she is ugly and she have gotten married and you are beautiful and you are not married, God knows best. That's why she created her that way. Some ladies are more uglier than her, but they cover up their face with makeup. Or him keep looking natural. Eye solace and so ede ode eba ye or say they will understand when you get to 60 years without an multicolored face. Keep being yourself. Or no so no say we me ha ho ma wo mo nka de ombe kan bia mo mo nka udru 60 na se wanim da so kama na nso obembe me piepie wani ase ene ayo chen ya obi a ye be ya che no eno no sa no de ombe hu se se abaye yi se wonye makeup ni nyina na onim de wo ye no de penanim dua esi ho no ntime mfi obi a yenua eye Florence Eva ede wo de eba ye o say Ohima, don't worry about those things. You are praising God with your hard faith, as they say, and you are making money with the hard face. Those of them with beautiful faces and makeups have not gotten husband yet with their soft faces. They borrow money, dresses, and others all the time. Or no so edia what they buy no. Or say me ha ho wanim din ya onkrofo se wanim din yi eye din a wo di jiska wo de praising nyame ma wo hu se nyame hu se at least obi ani na ya wo de ohema wo ye je wo de wo yi na ye because wo abo ma wo hu se wo de wo ye okay with wo natural look nti me ma na ha wo nim mre wo manim da so wo so mo ho afa no no crampo no with soft face crampo no aware wo nya bi enso wo wani mo sie se wani mu eden no wo de enya aware nti me ma ne ha wo kram ye nua bi so ode eba ye o sing Ghanaians like discussing people's issues so much. Make you guys leave Ohima alone. It is not going to put food on your table. Say munja bayano, munjano no ntina ne baby adan kura na de bia mo so de obi wansem na maso mu na mo kana mo so mo fa mo de memeto abonten na yenka bi nya de mo ka de dwane bi ebeto mu table so then na ede ode eba ye o say Ohima don't mind them, okay, you are naturally okay, my sister. Christopher and so ede ode eba was saying when you visit these beautiful makeup ladies in the morning at their house and you will run to the bush or no so ede no say mo ka say na won chi makeup and I say wo mo chi makeup no edra no pa mo no wo na da so de mo nkonko hwe sa no pa mo nkonko jina obi puna no na mo wo so de a wudi mirika ene bedwane ede afa enwura mi so obi appreciate na so wo show ne natural face a mo appreciate nipa na mo hu se nipa no we are proud of it. And no. Yenya eye Abdul Basit Abubakar and so ede wode eba ye o say.
I don't even know what to say. All the same, my dear, I think cover your head instead of makeup, okay? Or no so dear, and also ndo ni bibia kan do betimi aka ne say ya ni tiri ho no na enye enti ene so be cover ni tiri ho ene say ye wig bia na say wuti wo be bo ne crampo na enu mom ebetimi abo na ene makeup na wo nye crampo na at least wo bo wuti na wo ye wuti nita eno crampo etimi bring it the natural look no eba abonten ye nya eye risono enso edo de eba your same. Ohima, I am happy for your reply. Pa, natural is beauty. It is original. Don't listen to what they are saying. Ebusian form. Wey any ye comments ni bia Ghana for binum edi etu eja. Na debut. Wo be a look our de baba bonten. Say what when you so worry and what I say bia I was so dressed they appreciate it. All those who are worried yesterday I was so looking good and nice and castle because of say what worry in bia looking ugly there be. But this is the first say what worry. Nick no you're okay with the natural look no. Ebia sorry I walk on and titi ya or nemu no. And trying to say when you makeup on your year, but say na etimi how will be to the extent say with me echo ni pani program so echo attacking no personally. Saying the day keke ede emanu so we di matemi mu ho atom ana munye okay mo besa to aso biem aye amoma ye mpe ye nkasa ye ensem a ebetimi aboa ye nya ye ho na ye nje se da ye pese ye hye ye nkasa ye nkrofo eso ye ma wo mo ye ne wo mo empe na se nipa no wo ye ne wo mpa ebe ye den oti stage so anaso wo set so crampo na wo ye nyina no onim se wo ye dia please obi enti wo no kwan on free ni mu enye ade na ebema no aye enika ebema na ye entertaining na se ebema no agege wu nipa na wo pese wutie no eni enti muma ye nhwe na ye nsusu enka enkrofo ho ensem wo nyoma bi a wo ye because e bia wunim oso ana bibia nipa nde ne ho akoko roma enu nti no ema na nye bibia wo hwehwe se wo beye no na enu nsusu etimi abo mama yen praise yen aye de eye obi a ohun ne se nyankopon aye ade de ama no wo ye okay with it no mama yen support sankrofo na e wo saa afem no na omo so eye ade omo de ani je omo de ani ka amosepe aye ede ama yen aha ene de eye Ghana wahala dwumedie no ebesi muni aba ekeskapa ena moti mini mesese mo be subscribe so wonye ya na wa share dia mo obusuafo enso ebiem nso like your videos no dasane ye besa na share fiti ani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe